Aga jing lekai Seria ka Atalanta kalala ban Pynliem da ar lanot Persia ya ke Sampdoria. Ka Inter Milan kalala ban Pynliem ya ka Cremonese da ar lakaway. Ya gini ki ar gol jong ka Inter Milan layo ban Thep da Martinez haga minit ka ba ar puway bat riu peusan. Haga jing lekai apring ka Empoli bat ka Torino kila ya khai damar ar gol. Haga jing lekai Ligue 1 ka Troyes kala ya khai damar shigol Persia ya ka Lens. Hagawai pat ke jing lekai ka Marseille kala ya khai Persia ya ka Monaco damar shigol. Pada ya ka shigol jong ka Marseille layo ban Thep da Alexis Sanchez. Haga jing lekai La Liga ka Real Betis kalala ban Pynliem ya ka Gaddafi da iway lanot. Ka Sevilla kala job suk Persia ya ka Elche da lai lanot. Hagawai pat ka jing lekai ka Barcelona kala job da iway lanot Persia ya ka Girona. Bat ya ka ka shigol jong ka Barcelona layo ban Thep da Pedri. Leng bagan ke jing job ke Barcelona ka tam hadu riu poin ya ke Real Madrid ka badon haga kerdan ka baar. Haga jing lekai FA Cup ka Manchester United Persia ya ka Reading. Haba pai sya ke jing lekai ka Manchester United ka layo bat pen ki jat nengkong haga minit ka ba San Peusau leng ba u Casemiro. Batang hadin sau minit kata haga minit ka ban San Peupra saisen u Casemiro layo ban Thep ya ka gol ka baar. Bat haga minit ka ban riu peusan ka Reading kahapan ilekai tang si peungut hadin bau korol ulayo priang ya karetkan. Bad haga minit kaban riu peun riu leng bau Fred ka Manchester United kalayo ban Thep ya ka gol ka balai. Bad haga minit kaba nyau peu ar ka Reading kalayo ban Thep ya ka shigol leng bau ambigu. Hadu wakut ka jing ilekai Manchester United kalala ban Pynliem ya ka Reading dalai lakaway. Haga jing ilekai hapring ka Preston Persia ya ka Tottenham kalala ban Pynliem dalai lanot bat argol layo ban Thep Dawson. Kajing lekai quarter final jong ka African Nation Championship Madagascar kalayo ban rong sya ka semi final hadin bagalala ban Pynliem ya ka Mozambique dalai lakaway. Hagawai pat ka jing lekai ka Ghana kala Shah Pynliem haka quarter final Persia ya ka Niger da ar lanot. Leng bag jing job ka Niger kala yo benrung sya ka semi final. Niger are through to the semi-finals. They will meet Algeria on Tuesday. Haka jing lekai South America Under 20 Championship ka Venezuela kalala ban Pynliem ya ka Chile da iway lanot. Bat ka Uruguay kala ya khai Persia ya ka Ecuador da marshigol. Haga jing lekai Indian Super League ka Bengaluru kalala ban Pynliem da lai lagaway Persia ya ka Chennai. Mohon bagan kalala ban Pynliem da ar lanot Persia ya ka Odisha.